Sizlerdi ulut kılıp böldük. Emne üçün li ta'arufu, bir-biriňerdi jakşylap tanışyňar üçün. Sen Özbeksin, sen Kırgızsın, sen Tajiksin, sen Kazaksın, sen balandaysın, tükündöysün. Emne üçün? Anı basmırlap, je birөө-birөөdөн jogoru, mına ulut, je bolbosa Araptar başka ulutlardan jogoru, anday değişişin emes eken. Balkim bir-biriňerdi tanış üçün gana ulut kılıp jaratyp koyduk. Bir-biriňerdi basmırlaş üçün emes, bir-biriňerdi paska çavuş üçün emes. Emi bul jerde patriottuluk degen emne? İslamda anda kanday ordu var. Peygamber Aleyhisselam'ın bir neçe hadislerini aytalı, özünün tuğulu öskön mekenin jakşı görүү tuuralı. Peygamber Aleyhisselam özünün tuğulu öskön mekenini kançalık dengelde jakşı görgön, özünün ulutunu kançalık dengelde jakşı görgön. Başka bir rivayetler var. Peygamber Aleyhisselam arba'un min sa'atetil ma. 4 nerse insandın baktılılığı deydi. Kaysi insanda oşol 4 nerse tavılınsa oşol insan baktılı insanlardan katarında. Kim kaysi nerse? An takuna zawjatuhu salihah. Birincisi anın ayalı jakşı olsa. Anın baldarı jakşı olsa ikincisi. Alem üçüncüsü anın aralaşkan insanları jakşı olsa. Alem dördüncüsü anın özünün rızkısı özünün şarında olsa. Rızkısı özünün şarında degen tapkan tamagaşı, kespi, kılıvatkan cumuşu özünün şarında olsa. Özünün tuğulu ösken mekeninde olsa. Sebep atalardan sözü vara tuğulgan jerdin toprağı altın deydi. Tuğulgan jerde bardyk insan kusayt ekende. Sırtka barganda, çet өлkөлөрgө çıkkanda bardyk insan oşol tuğulu öskön mekenini kusap sagınıp durat eken. Oşon üçün bul hadiste hem aytып atat, baktulluktun belgilerinin birösü emneken, mına oşol özünün tapkan akçası, emgegi, mehneti, je bolbosa oşol jumuşu özünün şarında bolgonu dedi. Özünün jaşa öskön jerinde, özünün mekeninde bolgonu dedi. Peygamber Aleyhisselam başka bir rivayetlerini aytalı. Allahumma inna İbrahim abduka ve haliluka ve nebiyyuk ve inni abduka ve nebiyyuka ve innehu da'aka li Mekke ve inni ad'uka li Medine. Peygamber Aleyhisselam dualarında Huday Teala'ga mına şuntip kayrılgan eken. Ya Rabbi, İbrahim Aleyhisselam, İbrahim Peygamber senin kulun ele, senin halilin dosun ele, canoşondo ile senin peygamberin ele. Alemi men bolsa senin kulunmun, cana senin peygamberinmin. İbrahim Aleyhisselam dua kıldı Mekke üçün, Mekke'nin önügüsü üçün, Mekke'nin berekeli şahar boluştuğu üçün İbrahim peygamber. Sebep İbrahim Aleyhisselam oşol jerde jaşa, oşol jerde ötkönlük üçün dua kıldı. Alemi men dua kılamın Madina üçün dedi Peygamber Aleyhisselam. Menin azırkı jaşawatkan jerim Madina üçün men dua kılamın. Oşol İbrahim Aleyhisselam Mekke üçün kanday bereke menen dua kılsa, men dagın Madinaga oşondoy berekengdi surap dua kılam dedi. Peygamber Aleyhisselam'dın sünneti emneken? Sünnetlerinin birösü mına oşol özünün jaşa öskön jerine, özünün tuzun tatvatkan jerine, oşol tuzunu jevatkan jerge dua kılış bul Peygamber Aleyhisselam sünnet eken. Peygamber Aleyhisselam Madina'da jaşadı, Madinaga dua kılıptır. Siz menen biz dagın özünüzdün mekeninizdin önügüş üçün, özünüzdün mekeninizde tınçlıktın bolusu üçün, özünüzdün mekeninizdeki dıyqandardın dıyqançılığı jakşı boluştuğu üçün siz menen biz dua kılışımız gerek. Tünü günü mına oşonun duasında buluşumuz gerek. Bul dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din sünnetlerinin bolup eseplerine teken özünün tuğulgan öskön jerine, eline dua kılış bulganda. Oşonda ile dua kılganda өлkө başçılarga da koşa dua kılaylı. Oşol өлkө başçılarımızdı adilettүүлüktön taydırmasın. Adilettүүлük menen başkarsın. Allah Teala hidayat jürögüne bir jakşı bir neselerdi atkarını, jakşı bir oylardı salsın. Aylanasından bir jaman insandardı, aylanasından buzuk insandardı uzak kılsın dep, mına oşol өлkө başçılarga dagın dua kılışımız gerek tuğanda söz türdü. Alımdardın sözü var eken. İn aradta an ta'lama rajulan fanzur li salasa ila hubbi vatanihi ve ila muamelatihi ma aqribaihi ve hal yuhasibu nafsahu ala ma maha. Eğer de sen bir insandı, kanday insan ekendigin bilgin gelse 3 nersesine karadı. Bir insandın, kanday insan ekendigin bilgin gelse 3 nersesine karadı. Muna oşol insan jakşı adam mı, jaman adam mı? Oşol insan işense bola turgan adam mı, kulak kesip kete turgan adam mı? Muna oşonu bilgimiz gelse 3 sapat var eken. Alımdardın sözü. Birinci,
Tuğulu öskön jerin jakşı köröbü körбөйбү? Mına oşol nersege karady. Tuğulu öskön mekenini jakşı köröbü, je oşol mekeninin akçasını jep kıyanat kılıp, mına oşol mekenindeki bebeçara insanlarga kıyanat kılıp alardın akçasını jep jüre turgan adamбы, je alarga jardam bere turgan, oşol mekenini süye turgan, jakşı körө turgan adamбы? Mına oşol nersesine karady. Al эми экинчиси tuğandar menen bolgon mamilesi kanday oşol insanda. Jakındары menen bolgon mamilesi kanday, oşol nersege karady. Al эми üçüncüsü ötkön amaldarına, ötkön kılgan işlerine özünü özü esep bere, oşol nerseni karady. Bir jaman iş kılıp koysa ötkön uçurda. Mına oşol nersenin esebini özüne bere, oşol insan je berбейби. Oşol jaman kılgan işini özünü esepteyби, özünü jemeleyби oşol işini. Je anday kılbayбы. Oşol ötkön işine ökünbeyби. Mına oşol üç nersesine kara, eğer oşol üç nersesini jakşı dep bilsek, al insanga işense bola turgan insan eкен. A eğer oşol üç nersesinden jok bolsa, jürөгүндө mekenine bolgon sүйүүsü bolbosa, jakındары menen bolgon tuğandары menen mamilesi jakşı emes bolsa, üzülüp aralığı üzülüp bir tuğandar menen aralığı üzülüp kalgan bolsa, al эми ötkön nerselerine, ötkön işlerine ökünbey turgan insan bola turgan bolsa, Kuday saktasın, al işense bolbой turgan jaman insanlardan biliyorsun. Эми бул жерде биздин темага кереше турган, биздин темага тиешеси бар нерсеге токтолойлу. Бул жерде не деди? Üç nersenin bir özü, al mekenine olgun muhabbati, mekenine olgun suyusu var mı? Mına oşol nersege karady. Peygamber aleyhisselam hadislerinde keltirir. Hubbul vatan minel iman. Mekendi suyu imandan deyip turganda. Mekendi jaşa öskön жерdi suyu bul imandan, imandın bir bölügünün dedi Peygamber aleyhisselam. Oşon üçün kança emi men Peygamber aleyhisselam sözümüz uzarmasın dep Peygamber aleyhisselamdın bir gana duasını alıp geldim bu jerge. Biro karasa Peygamber aleyhisselamdın jaşa öskön jerine bergen, jaşa öskön jerine kılgan duaları öte köp turganda. Madina elinin dıykançılığına, Madina elinin tınçlığına, Madina elinin bir önügüp ösüsüne kılgan duası öte çok, öte jogoru turganda. Ayemi jana azırkı alımdardın sözündögü insandı bilgin gelse üç nersesine karanan bir özü mekenine olgun suyu var mı? Jok oşol insanda. Mına oşol nersege kara dedi. Emi suyu degen kanday bolot? Mekenge olgun suyu urmak kanday bolot? Avvalan amalun ila mustakbalil vatan. Mekenge olgun suyu en birinciden mına oşol mekendin keleçegi üçün oşol insan kaygırat. Mına oşol mekendin keleçegi üçün iş kılat, jumuş kılat. Oşol mekendin keleçekte önügüsü üçün salımın koşkonga hareket kılat turgan. Bul bayağı patriotluluk degeni men Kırgızmın, men Kırgızstanda törölgönmün de başlı kötörüp jürse gele bol demez eken. Balkim mına oşol uluttun, oşol jerdin, oşol mamlekettin önügüp ösüsü üçün jüröktün kızmatlı kılap, keleçegi üçün kızmat kılap. Siz menen biz eğer oşol mekenimiz, tuğulgan öskön jerimiz üçün, siz menen biz dua kılbasak, siz menen biz kızmat kılbasak, sırttan kelgenler hiç kaçan kızmat kılbay tuğanlar. Sırtkı güçler hiç kaçan kızmat kılbay. Emi tuğra, internet tarmağında kökürök çayı atar. Kökürök çayı atar, özünçe janağı empoşnikler var. Je erkek emes, je katın emes, je ayal emes. Ortadoğu bir cinsi çok bolgon, Evreyden Amerika'nın bir buzuku cemaati var. Empoşnik degen. Mına oşol empoşnikler özünçe ne kılat? Kökürök çayı atar internette. Biz ayaldardın hukukunu korgop atabız. Biz kança insanlardın hukukunu korgop, kança insanlardın hukukunu sotko çeyin, başkaka çeyin korgop çıktık. Jok. Kança bir cesillerge jardam berdik deyip. Jok. Tuğandar, sırttan kelgen küçtün ar bir kılvatkan kızmatının sözsüz türde bir alardın kılvatkan bir maksatı olat arkasına. Bir jakşılık kıldı mı? Bir nerse bir kiçine bir akça saldı mı? Sözsüz anın bir maksatı var. Oşol jerden paydalayın degen. Oşol jerden bir maksatı var. Oşol jerden bir paydаны alıp alayın degen maksatı var. Oşonun arkasından kılat alarçı. Al emi tileke karşı bul empoşniklerden Kuday saktasın. Alardın maksatı ol payda da emes. Alardın maksatı el jerdi buzuş. Mına oşol geylikti, mına oşol buzukuluktu, mına oşol lezbiyankaçılıktı. Je erkek emes, je ayal emes. Mına oşolday bir buzuku nerselerdi
siz menen bizdin ulutubuzga, siz menen bizdin mekenibizge, elibizge, jeribizge kirgizүү maksаты ошо. Бирок биз аларга жол койбошубуз керек да. Биз андай бир бузукуларга жол койбошубуз керек. Балдарыбыздын ошолордун тарбиясынан тарбияланып калыштан коркушубуз керек. Алардан канча психологдорду чыгарып интернетке жайып коюп атат, биз балдарыбыз ошол психологдордон кеңеш сурап калып атат, Кудай сактасын. Бир жашоодо бир кыйынчылыгы боло турган болсо, кыйынчылык келген мезгилде Кур'анга эмес, ошол психологдун сөзүнө көңүл буруп калат туугандар, тилекке каршы. Ал эми бул сиз менен биздин айыбыбыз, сиз менен биздин тарбиябыздын начарлыгы. Сиз менен биз ошол балага жеткиликтүү көңүл бурбаганыбыз. Ошол баланы мекенди сүйүү менен, улутун сүйүү менен, улутунун үрүп адаттарына, салт санасынын сүйүү менен жашоону үйрөтпөгөнүбүз туугандар. Эгер инсанда мекенге болгон сүйүүсү болсо, өз улутуна болгон сүйүүсү болсо, ал инсан эгер динди түшүнбөсө ham бузукулукка кетпейт ал инсан. Динди түшүнбөсө ham ал бирөөнүн акысын жебейт. Динди түшүнбөсө ham ал инсан эч качан бир эмпоштиктердин аркасынан кетпейт. Бирок сиз менен биз кыргыздар, өзбектер, тажиктер, казактар, айтор, мына ошол Орто Азия эли ислам менен сугарылган элбиз туугандар. Ислам сиз менен биздин каныбызга кирип бүткөн, салт санабызга кирип бүткөн. Ислам менен жашап калган биздин аталарыбыз. Ал эми сиз менен биз эгер уулубузду тарбия кылып атканда мекенге сүйүү менен, улутун сүйүү менен, үрп адатын сүйүү менен, ошол салт санасын сүйүү менен тарбия кыла турган болсок, ал инсан чыныгы алым, чыныгы бир таквалуу инсан, салих таквалуу инсан болуп жетишет. Себеп сиз менен биздин каныбызга ошол ислам сиңип бүткөн. Каныбызда агып атат ошол ислам. Салт санабыздын ар бирини карасаңыз, ошол исламдын негизинен, исламдын үрп адатынан, исламдын бир аятынан же хадисинен келип чыккан нерсе ошол. Асмандан түшкөн же жерден пайда кылган нерсе эмес. Ошон үчүн туугандар, балдарыбызды өз улутун сүйүүгө, өз мекенин сүйүүгө, өз жерин сүйүүгө тарбия кылайлы туугандар. Сырттан жана айткандай, сырттан келген күч эч качан бизге жардам бербейт, эч качан биздин хидаятыбызды, жакшы жолубузду ойлобойт. Ал эми үчүнчүдөн, мына ошол мекенди сүйүү эмне менен билинет десек, мекенди сүйүү ошол мекенге хидаят менен дуа кылуу менен. Жана сөзүбүздүн башында да айттык, пайгамбар алейхиссалам өзүнүн жашап өткөн жеринде дуа кылыптыр. Ошол мекенге дуа кылуу бул пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү экен. Ошол мекенин тузун жеп атабыз. Ошол мекенин жамгырынан, суусунан ичип атабыз. Ошол мекенин нанын жеп атабыз, тузун жеп атабызбы? Демек ошол мекенге ар бирибиз дуа кылышыбыз керек да. Дуа кылсак ошол мекендин өнүгүп өсүүсүнө, ошол мекендеги ар бир жарандардын бактылуу жашашына, тынчтык менен жашашына, бир жанагындай бир бузукулуктардын кирбешине дуа кылган болсок, ошолордун хидаятка келишине бир салымыбызды кошо турган болсок, иншалла сиз менен биз чыныгы патриот, чыныгы мекенчил, чыныгы бир Кыргызстандын жараны атуулуу болобуз. Ошондо сиз менен биздин жанагы пайгамбар алейхиссаламдын дуасындай мекенге болгон сүйүүбүз иманыбыздын бир бөлүгү бойдон иншалла иманыбыз бекем болуп, иманыбыздын нуру дагы бекем болот туугандар ошон менен. Жана дагы бир нерсе, мекенди сүйүү дегенде туугандар, дагы бир нерсени кылайлы. Ошол мекенге эң биринчи салым кошолу, эгер салым кошо албай аткан болсок, зыяныбызды тийгизбейли туугандар. Зыян кандай менен тиет? Мына кече өлкө башчыбыз интернет тармагына чыгарды бир видеону. Мына ошол жайлоодогу акыбалдар. Көпчүлүгүбүз жайлоого чыгабыз дагы, ошол жайлоолорду мал дагы барса анчалык балит кылбай турган. Ошол жерлерде канча жылдан бери малдар багылып атат, жылкылар багылып атат, койлор багылып атат, анчалык мусур, анчалык балит болгон эмес. Бирок адам баргандан кийин ошол жердин мусуруну карасаңыз, Кудай сактасын дейсин да көрүп алып чык. Туугандар, келиңиздер, кичине бир тазалыкка көңүл бурайлы. Өзүбүздүн жашап аткан жерибиз, үйүбүздүн ичине ошол мусурду таштайбызбы? Таштабайбыз эч качан. Үйүбүздүн ичине ошол пакетте, ошол баклажканы таштайсызбы?
таштабайсыз, алып барып мусорга таштайсыз. Алып чыгып мусорга таштайсыз. Не ошол мекенибиз, ошол жерибиз биздин үйүбүздөн айырмасы жок туугандар. Ошол мекенибиздин ар бир жерин мусор кылбайлы. Машинада кетип атып дароо ыргыта калабыз аны буну, мусорларды дароо эшикке каратып же. Өткөндө да айттым. Келиңиздер туугандар, машинанын алдында мына жерде, алдында Сидиненин жанында полик деген жер бар. Ошол жерге жакшылап кылып мусорлар таштасаңыз, машинаны жууганда барып алып ошол жерге мусорга таштап койсоңуз болот. Аны дароо эшикке ыргытпастан, шаарды булгабастан. Шаарда канча инсандар тазалык үчүн иштеп атат. Канча инсандар ошол сиз менен биздин басып аткан жерибиз мусорга айланып кетпесин, таза турсун, жыттанып кетпесин деп канча инсандар мээнет кылып атат. Ал эми биз болсок, Кудай сактасын, машинадан нары айнекти ачабыз дагы дароо ыргытабыз. Бул адамгерчиликке туура келе турган нерсе эмес. Бул мусулманчылыкка туура келе турган нерсе эмес туугандар. Ошон үчүн келиңиздер, ар бирибиз тазалыкка көңүл бурайлы туугандар. Тазалыкты сактайлы. Тазалыкты көздүн карегиндей сактап, ар бир жерибизди кайсыл жерге барбайлы тазалаганга, ошол жерди мусор кылганга эмес, алдыңкылар мусор кылып кеткен болсо, кайра тазалап кеткенге аракет кылайлы туугандар.